Jadi molo pe sesuatu alat harwa sebetulnya las di rohan kudo ada kaya ada nama terkenal ada nak hiti olehku ada apa pilih tanah di rohan yang tahi saya si marohani di belakang saya jumpa mansor dapur kendahinan saya tubuh mahariara di holak kolang di huta saya tubuh mari hamu anak pasangan dohor guru namar tuan soalnya masih dohor nopi dan gedang dohor di mangbau nabi jawab ke bah amang permusit bunga beta kasami dia kadauli dia kanalai ke dalam rohan asal takas sondo di damang nakinane opuk sodari ala torok dan kana torok rating nari budo uluna asal dia mana dia tumbur dan takas coba damang soba hula name opuk Pas balik, pas